igama silakha kanzima life kalula le ndoda le njengamanje sesiyifunile into eyenzeka izolo ebusuku le ngabo 10 ngahamba ngaze ngayofika ngabangifonela abantu ngahamba ngaze ngayofika eofisini lika Ghost angimazi nokumbona ngeke ngimkhombe nje kamla la yes ngafika ngafuna inamba ngayithatha inamba ngafona ulive ngangena ngabhala ngathi mina ngicela ningifonele kule namba inamba yami 0727746107 ngathi ngicela ningifonele manje uGhost lo akaza azafona so sesimfunile ke lo samthola usazokhuluma nje ukuthi le nkulumo isuka badrophela ababafonayo not even one so igama silakha kanzima silisebenzela kanzima bese bakhona umuntu ozoqhamuka ezothi nomzimba ukhalimali bengithunywe uye ukubulala igama likaGhost if ukuthi uGhost useyashayeka emsebenzini akangasifaki thina lapho singene endawo asingene indawo thina lapho ngoba le nkulumo leshiwo lomfana ukuthi ubekhonjwe ngeibhamu kwebhalelwa ukuthi akathini akukho ibhamu lapho esiphetha sibangasifamu lo fanele akhuluma iqiniso ukuthi yonke lento isukaphi ukuthi azobulala amagama ethu azobulala isithunzi sethu yiloko South Africa ngifuna ukusho ngicela amakhono ukuthi odo TikTok bafutha ngene TikTok account yabo manje khona ungakwazi ngoba ngiyaphinda lokho mina sengihambile ngaya kaGhost bekhulu ngoba kunabantu ade bengisendela ngo3 ekseni bathe uyangifuna wazi umuzi wami wazi ikhala lami uzothola imali zabo babathembisa imali esheshayo no money wallet abangekho nawe uzongena kuleyo nto leyo uzothi wena uthunyelwe udlamini umzimba kalimali ngoba mina kaze ngikubone ngiyaqala ukubona namhlanje mina hlala la mawuhlalela ubonakala kahle usho kanjalo bafuthi thina wena usho kanje wathi uqale ngami nje ithombe sami igcwe Facebook uthena nje ngisebenzisana uthi ngisebenzisana noDlamini ikhosi so ngiyela uthi asikho sinihlala phansi ngifuna ukuhlala la ngibonakala umhlaba wonke khona sibuka uhlale lapha uyinto yendulo asikho sinihlalo ngiboneke iyo le phone lona qola ngaye abantu le South Africa ngicela TikTok ingene lento ku TikTok ubani no TikTok abaphethe amafoni ifake lento kusho thini liya ono TikTok noma ngingangena kwi account yami ngingene ngayo ngiyaconnect abafuthi idatha likhona lapha ikhona idatha ikhona irouter makhona phethe ifoni angene ngefoni yakhe hlala phansi Dlamini i-camera nayo iyashutha nayo ke iyashutha South Africa le ndoda yesoyinika ithuba manje ikhulume nayo ifoni yakhe awuyibambe le foni yakho uzochaza ukuthi kwenzakaleni kwasukaphi kwayani kwaqalaphi ukuthi kwasukaphi kuze kufike lapho kukhona manje khona TikTok ipassword othi ngene manini bafowethu ngenzela ukuthi wonke umuntu abe happy angene igama lethu lonakale kakhulu igama kwakhe igama ngento encane mase kuzoba khona umuntu ozongifonela mina athi uyangifuna hayi ayikhosi mfonela umtshela sesikutholile umtshana sesimthola manje inamba yakhe mfonela manje usho sesikuthola ngimtshele ngathi ngizokuthola lingashoni ilanga wathi usempumalanga ngathi ngiphuma kwakhe betshana mhlawumbe uthi siyinyanga lezi ezilambile ezingawazi ukufuna umuntu umseshe ngenzela ukuthi ngingene nangawo ebese ke ziyakhala awubufanele uGhost wena la ungani wakho uGhost manje umfaki lazifika umtshot Ghost ebengitholile labantu ngaphi mabhodleleni kodwa ngike ngasho ukuthi ingane sula iyaphi ingane sula awunayo airtime angiyazi inyanga umuntu kodwa futhi akana airtime hayi somfakela airtime ngokufakela airtime kukhululeka umfonele and ufuna umfonele uyakwaleta futhi ukwaleta malini hayi imali encane leyo ngokufakela ngisho u500 airtime nayi kuphothi ungangena nge-account yami senzela nabanye abama scam bayiyeke lento ukusebenzisa ama high profile ezinyanga ezidumile eSouth Africa because lento ihlungu hayi mina ngifuna singajahi ngifuna chaza ukuthi kwasukaphi kwayaphi
kwayapi achaza ukube kuthiwa thina besithanda ukwenza utho bese ngabe kade sengimonitor from ebusuku subonke wena umuntu akazi ubusuku bonke sekumonithile nje ngifuna ukuchaza ukuthi uthwasephi ngoba anithwasi ningathwasi bese nizorobha abantu bayakhala abantu lapha abarojwa yini yangene angene kwi-account yami okay shuthi noma ke ngicela wenza ivideo ngamini ngawenza ivideo so bese siwafaka ku YouTube yonke indawo okay nomzana umzimba ukhalimali lo uDlamini bafowethu ongaqola abantu ngihlale ngikhuluma lento ukuthi abantu abayeke uqola abantu bayabaqola abantu kuwesike lo uzokhuluma ngamagama ethu into engekho sibe singamazi mina nje ngimazi ngiyaqala ukumbona namhlanje so izolo ngithola ama calls more than 100 calls abantu bethi Dlamini phuthuma ku live kaGhost ngithi mina mangabe kukhona inkinga uDlamini lo owale ngonyameni kwake kwathi kukhona inkinga yayikhona eMaritzburg njengomelaphi ngathatha ifoni ngamfonela ngathi Dlamini nakho kunenkinga enje sayilungisa leyo nto leyo yadlula ngoba singabe lapha udokotela onjani lona makunenkinga ongenzi ezokhuluma nabanye odokotela niyami nomzana echaza kwenzakalani Nkosi yami South Africa amahle phumela ngitshona ngiyathi ngeke ngiyabingelela udokotela omkhulu ngana ozwanga udokotela uJaji indaba isuka la ikhona mina ngiyinyanga elapha abantu esebenza ngokuthwalisa so ngaya kafikelwa ipatient let's say 2 weeks back yafika ifuna usizo ngayilapha ngaqeda esigodlweni ngolwazi lami egcina iphelele khona emthini so whetherless iswasho ngizinto engazazi so ubaba umuntu oyeze kimi esigodlweni ke ngikwazi ukumveza wayidinga into Veza ungasijwayeli ngabo wena. Kansasine kanjani ubaba wase Eastern Cape awusho ngani usenzile ayikho umuntu ozofihlwa la wayifika ubaba wase Eastern Cape yebo yena khuluma yonke into ubani yena lo baba loyo sifuna abantu nje babebuka bathathe yonke into njengoba injalo yaziwe ukuthi sukaphi yaphi ngeke usitshele ukuthi uyinyanga ufunde phone ukulapha njengoba umncane kangaka ufunde phi ukulapha ngoba yini labe niqola abantu nibaqola egameni lokulapha yini labe niqola abantu nibaqola egameni lokulapha kubeka so uzayisuthi nduku ubaba wayidika izinto zesiwasho eziyicomposite yeah so izwasho ngangakwazi ukuzenza so kwamele ngithole ichemist eseduze so ngasebenzisa ichemist yakamyeza uba leka Ghost so mana wamtshela nimyeza ukuthi kunomuntu okanje uzothenga izinto ngoba ufuna ukuya kulomuntu ufuna ukulapha lo muntu noma wahamba wayithenga nje okay kubeka umyeza ngizange yeka manga wentezo umfasuli yeka manga ngoba lento kuthi uyenze ku Facebook awusho ngathi ungene ku Facebook awaheka abantu ku Facebook ngo Facebook wakhe ulokhuzi uGhost so ngathi ngena ku lento nje ku chemist ngithenga ama products ama receptionist anqabele ukuthi ngithenga ama products isimo sokuthi bengambikelanga uGhost so bangihlehlise emuva bathatha izithombe bangihlehlise emuva wathi bazombikela futhi nayo uGhost kwaphela insuku ezimbili entathu ubaba lo wanje kwaphinde emuva ku Facebook wathatha malini kuyi ubaba yeah kwaku 1.5 okay yes 50,000 lapho noma uyeza lapho ufuna usishane yonke into la uyikhuluma ku life wakho izolo 50,000 i pop up notification at the game zalo baba uGhost okay so fika lapho qhubeka so ubaba nje basangimsizile mase sefika le ekhaya so baxhumana noGhost nokwenzekile wakhokha imali engaka mara ubaba akasizakalanga but wesenza iproduct yakhe so base kwaba ne big dance solid ukuthi kanjani manje mina ngiuDr Jaji ngisebenzisa iproduct ka Ghost Myeza ngenye inyanga yeah so kwalokho wangiveza wasicela ngabe ngisenza ama chemist akhe angisadingakala kwabhala nokuthi ngumuntu ofunekayo ngiyadingakala so eziphe ngidingakala ngatholakali mina ngithola izingcingo ngizithola suka kubona abalandeli bakhe uGhost bathi akizilethe kumkhulu kunodaba okufuneka likhulume naye ufuna iaddress so ngangakwenza mina lokho wasifikele naqasatha uGhost mayifika ufika lezinkabi zakhe baphethe izikhali so ngathathwa mina mangithathwa ngiyiswa ngakubo ngakwakhe esigodlweni esikhulu bese sikwamakhutha ngakhishela kumphakathi wangakubo ukhishelwa izinto ezama camera ezongenisa kwizinto zoma social media kanje kuba ngikhuluma ngisho ukuthi mina njengoba ngila ngithathweleni ngifuthi njengoba ngithathiwe angisho lakho sikhuluma singako shoot angisho futhi ukuthi lezi zinto lezi engizozisho kufuneka ngizisho ku camera so I was told what to say yini ngizacela ukuthi kufanele ngithini kweCamera ubhalelwe phansi noma utshela sifuna ukuthi utshela obani wena ukuthi bulala amagama ethu mana uma sekushuthwa Uyophenga boss. sekuhlela lapha sekushuthwa
usekutshela ukuthi wena khuluma kanjani noma wena ufaka amagama ethu no bengakusho munye so igama nje lababa uDlamini ikhosi lengcolile negama lababa uMkhalimani lengcolile negama lakhe Zoso Entertainment lengcolile amagama abantu ekuthiwe bababa kathi ushaya ividiyo eyathi live ubani unefoni lapha inamba yakhe izosekhona la baphethe ifoni simfonele manje lento siyidinga uthilungi bangaka abantu ababukayo lapha phezulu 515. Yes, siyacela ama South African trend sele video. Fonelana uKing Zozo manje. Akufonela uKing Zozo manje lento ayilungi. Ma ukuthi uGhost useyawa. Uyena uGhost ilapha efonini. Akithi phela meqamba manga. Akithi meqamba manga uGhost uzoza naye. Azozilungisela. kodwa engimangazayo njengoba ethi bethunywa kuthiwa kasho kanje. Nayo phela kufanele itholakala. Iyona ke le. Yini noma kwenzakaleni kuze kufakwe thina masifakwa thina sifokwa ngaliphi igama. Zoso Sifokwa ngaliphi igama thina hlangana nomnyanga baba. awulokhu umzama mfowethu awulokhu shaya ividiyo mthonishwe ubuye ikhathi ubuyifaka. Okay awuqhubeke uma ngabe ke ufike wakhuluma nawe wathi usukhuluma usurekhodwa sekuvela ividiyo faka amagama ethu uthe angenza kanjalo ngiphinde ngibale nokuthi ngiliqonda ngitshela abantu ukuthi ngizizama waphinde wathi futhi kwividiyo akubale nentatheli iKing Zoso umbaliswa yini King Zoso izathu King Zoso izathu sa King Zoso angithi khona live esake sawushaya ku TikTok senayo King Zoso no Cash ubaba sasi live ku TikTok sasisona so usimba lena engangimphikisa amasimba lawa engangiwaphikisa ethana Magic Wallet lalela wena Simba mawukuthi uyabuka lapho lwabisho wena ngakuphikisa live phambi kwabantu ngathi mina ayikho into okuthiwa iMagic Wallet futhi ayikho imali evela ikhama ingene ebank njingazi ukuthi iqhamuka nemali esheshayo uyabo uzohlangana naleli qola leli manje kubeka kwenzeka kanjalo so message shuka ifanga ukoshoza so iyaqala okay inhloso ka Ghost bekuyini mayithi faka igama lapho igama liyababa uDokotela igama lika Dlamini Khosi ubaba uDokotela uyamazini awuchaze kuyi qala ubaba uDokotela ngiyamazi okay kwenzakalani khona wake wakhumana naye noma cha ungimazi ngoDr Mhlanga okay yes ungena kanjani kule video yena ubaba uDokotela kwivideo ubengene ukhulumela phansi awukhulumele phezulu ngoba simemeza nje nathi ngifuna kakhulu mina ile ukuthi wena kuno 5000 ekuthiwa ubadla nathi kuno 8000 wema South Africa ngibuza sikhona isigubhu sa 5000 sikhona isigubhu sa 8000 into ephilayo uma umuntu ekukhiphisa u5000 ekhiphisa u8000 mawubheka ikhonto ephilayo njalo ingakho ngathi mina nganitshela ngathi bonqala ungena esigodlweni somuntu usibheke umcheck umuntu professional bakhe ukulo muntu uyinyanga noma umthandazi noma uyini before ukhipha imali yakho ubheka ulo muntu le mali engikhiphayo kuye iphila yini kwayiyena awuqhubeka ayikho umuntu owake wafika ethi uze kuDr Dlamini ikhosi wathi wena uthemba usuqamba manje uthe wena imali uyidla nami kufa 5000 mangena kwi-account yami wena ngikholela usho njalo ku life izona into engitshelwa yona leyo into itshelwa uGhost leyo bafowethu okay South Africa thina zwani namanga njengamanje sizama ukufonela uGhost angifuni mina into enokumenemene ngoba mina ngike ngalandelwa ngajawa ngabantu ngadutshulwa ngidutshulwa ngabantu engakhuluma ku live ngabatshela ukuthi abaye ukuqola abantu ngaba yisitha ngibathetha abaye ukuqola abantu abaye ukurobha abantu ngalandelwa ngaphetha sengikade ngoba abantu into engayifuni ukade ngoba abantu ngenxa yabantu abarobha abantu bebarobha egameni lokwelapha even iSouth Africa yonke fanele kuhlelwe indaba yokuthi uqede zonke lezi nyanga lezi ezimphuphe engekho umuntu ungamazi nokuthi wathwasapi wathwasanini kubeka baba silalela siyeza nje lapho so abantu amagama abo nje amoshakele kakhulu baba ngezinto ekuthiwa umuntu kufanele azisho kwicamera isho ukuthi into ngiyikhulume That is okay khulume sezingishilo baba bekuthiwe angisho ngibala amagama abo ubaba uDlamini uMkhalimani ukuthi mana ke ubani ukuthi usebenzisana naye bathi thani ngisho ukuthi ngisebenzisana nani yabo kunjalo baba wake wangibona mina live
akagcina nje ukuthi mana yazi into ezoqeda amanga yini Dlamini sela yeah angisifonela uGhost manje cela kufanele uGhost one time bafowethu maye ngekho cela ukuyithenga manje ngifaka kufanele uGhost ngifone afakwe live afonele abe live masimtshase Lapho Dlamini. simfonele sitholile ubhululwa Cha ayikho inamba yakhe ngicela inamba. khona inamba lapho umfonelile Ishote nani bafowethu umfonelile ngoba usezwile ukuthi Yami ubuya kwakhe ngafonile. iqala ngo067 number yakhe u067 kodwa 064 ibize lapho usemfonelile khona ethi Dlamini. Yeah. Njengamanje ke South Africa njengamanje South Africa sifonela uGhost manje ngoba asifuni ukwezinto ebhekeseleni lapha kusona iskash lapha kuzona icash lezikhali ikhali zecash asinazo thi asifune iskash mina sifonela uGhost manje sengibuya kwakhe uzwile ukuthi ubuya wa sengibuya kwakhe kudeleka ivideo bazoyibona eSouth Africa ngathi abamfonele kwathi usephulaza ngathi abamtshethi kumele egcekeni akanginike usuku azobe khona ngalo ungiboleke Dlamini ngiyifonele lapha khona amakhamera azobebuka siyifake ku speaker wena usho lento oyishona ngoba into enobumenemene sebengibambile umtshethi sebengibambile manje usho yonke into athi sitshela wena ukuthi bekubambe South Africa njengamanje sifuna alo uDlamini baba uGhost ukhuluma noDlamini kancane bafowethu umsisi sinalo umfana lo uthe ubani khuluma kakhulu sino Dr Jaji la noDlamini ikhosi sesimtholile lo mfana uthi lo mfana wena ububhalile ubumbhalele nimkhombe ngebhamu nimshayiliso libomvu nje mana baba mana baba silindi thina sifonelile ukuthakela ubani manje siyakudakelwa siyakudakelwa no asikusanganeli South Africa niyezwa ke umuntu owile othi mayisewile angizimuntu siyakudakela lalela mana Ushubile kabona ushubile. thina siqeda manga hayi na sikhuluma thina ukuthi manje sinalo Dr Jaji la mana akake sithinde sikhuluma nawe life now izolo wena mtshela iSouth Africa yonke Uthi uyasidakela uqala nje yazi isso. uyisa wayibona lokuthi tshela mana Dlamini manini bafowethu kancane Abantu banakho. Kancane futhi DJ uyathula umfana. mana Lalela asifuni into esishoyo manje. mana Wena wena ukhomba ukuthi umuntu wesifazane wena wenzeni izolo Uyabo? wena wena into bekumele uyenze izolo bekumele uthathe ifoni usifonele njengoba ngikufonela manje ngani ushuthe ngamafoni shuthe izolo ngamafoni sibonelane ini ngoba umuntu athi ukhuluma naye umfake live nangu okay mana lalela mnumzane lalela njoba ngifona nginaye sifuna ukuqeda amanga lana abuya ubaqeda hayi usijwayela kabi sifuna ukuqeda amanga ngoba lo mfana Akuyena. uthi wena umshayeli lalela uthi ithina abafana begubhu manje mana lalela ungazosijwayela wena akuyena uGhost futhi leyo okay akuyena uGhost lo akuyena lo khulumayo nje akuyena elinye izwi elinye izwi leli miyeke kulungile omeke ake sizame enye namba miyeke iyona leyo kodwa akusicingo selibanjwa omunye umuntu senikezile omunye umuntu miyeke bafowethu South Africa nangu lo mfana lo muntu uyasithuka Uyasithuka, mase sifuna ukuqeda amanga into esifuna ukuyiqeda thina amanga ngoba uthi lo mfana ubhalele Uthi ubemthuma. Emthuma. Sebhalile futhi ubhalile nobani ujulukile kushayiwe mina baba ngishawe ekhaya mase ngifika ngakwakhe angishawa umphakathi wangakubo akufanele ubone ngishawa ngishawe ngala njoba ulapha esweni ubumvu kushayo iziphi ikhala ubambe nginqaba ukukhuluma iziphi ikhala ebeyiphethe ibhame inkulu ama-AR15 awu2 abanye beyiphethe ama-pistol abanye angazi babe beyiphethe lezingaki imoto ezikulandile imoto ezingilandile bezo4
bezo4 kwazi wamncane bongazolanda South amaphuzo Africa sizama ukulungisa iqiniso la mina abantu abahlezi bebuka inhlelo zami ku-TV ababuka ama-YouTube ababuya yonke into akekho umuntu netwa kwa comment mina ngisho Facebook kwami athi mina ngidla imali yakhe angaze ngizwe ngomzimba ukhala imali umfowethu ukuze ngizwe kuthiwa umqobo kuba ngabe ngiyamfakisa umfowethu la kukhona umuntu esithiwa usenze u1 wenza u2 wenza u3 lana so silungisa lento kwama South Africa eyonakele ngoba lento ithinta abantu abaningi inkulungwane zokuhlala sencane nemoto nange phone hello yebo ngisewudlameni sina ubani uDr Judge unoDr Judge la lokho okwenzakalayo kodwa uyobe usithuka amakhamera yabuka sifuna ukwazi uthi yena senzeni ngokubuya kwakho sikhuluma thina into yamanje wena ndiza lalela uthi lalela khuluma kahle ke manje uze naye kujaji wakho lo owenza ivideo naye wena hlangana kuphi shona hlangana kuphi mana ke lo mfana ke siyamthatha siya naye police station siyafika lapha mana ngitshela into ezokwenzeka ngoba kufuneka abaleke uyazi into ezokwenzeka kufanele lo ahambe epolice station manje sicela amaphoyisa vula icala bese sicela amaphoyisa ukuthi awasigcinele yena mayesuka lapha epolice station fanele sambe naye siye kulo uqinisile kuyokhulunywa naye ngoba ngiyabona manje ayiphinde yakho uthi wena ushayi usuka lapha usuka khona waphinde futhi mawusebekushaya basebethi ke basebekubhalela phansi uthi hamba ukhuluma ukuthi bezodlamini odlamini uthi udlamini wenzeni lo yimina uthi wenzeni uthi uhlangene ukusebenzeni nami ubungangazi mina ngena ngaliphi udlamini ikhosi shuthi ngizwe ngaposta nje leyo clip leyo before kwenzeka incident le mase wasale sathi shuthi nginadona ngoba ngiyamazi wenyanga shuthi vele mhlawumbe eyayishuthwa kuphi leyo video yazi ma South Africa Dlamini ngilungiselela manje ithi niyacheka lapha kwasukela ngicabanga ukuthi last year lo mfana lo ungaphansi kwenhlangano evukuzenzele waregister ukuvukuzenzele ngamthola lapho basiyinhlangano zezinyanga sona le nyanga engaregistiwe ngase ngimbona lo mfana ukuthi ucela usizo kangazi ukuthi uyascam mina mawuthi ubheka wonke ama video ngishuthile izinyanga ezimore than 30 mahamba no check on YouTube farm ngoba ngile nyanga enganawo umona ngikuthuthukisa umnyanga bethu siveza abantu abalapha kwangempela nakhona futhi hayi ngoba evezela umnyanga waveza nje phela evela lapha ethi uyabonga ukuthi ngimsizile wavela lapha ngathi wayebonga ukuthi ngimsizile ezintweni eziningi ngoba bewumuntu nje ongekho right akazathi uthi udokotela yena ulapha abantu hamba no check ku YouTube lento ngisho ukuthi Dr Zakhele Dlamini uzoyichecka lento ikhona ku YouTube so uma bafethu sishayelwa amandla ethu angayenzi lento uGhosta yenza mina yikho inyanga engangayiphoqa ama South Africa ayikho inyanga engangalwa nayo mina ngicheck almost 10 years mina enyangeni ngila ngiyatrain hayibo 10 years umncane ngicela uGhosta ilungise lento Dlamini kusasa. Okay, khubeka ke mnumzane ke kuze kufikelele wena abantu basikeme kanjani khubeka ukuthi mase befika lapha sebeshayile wasuhamba kuya lapha ngoba mina iyangidida lento more than 100 calls engiwatholile mina not even one day kuthiwa ngisikema abantu uzothatha igama lami ezinye lelilona uzolehlisa uzolibeka phansi uma ngabe ke sethe faka igama lami uthe izathu yini ukuthi ufake igama lami zibukani mali yini inhloso yakhe yini ngokubona kwami befuna ukuswisa ayikho into ekanjena ngeke ukuthi ufike uza kumina uthi angisho kanjena egcineni akuyi lento akuyidlozi kusithunzi sakho umuntu usuke sisebenzele kanjena. Okay, la ke sibuye kule yokuskema abantu ivideo ngibukile wena ubaskema kanjani abantu shona lento yenzayo ufuna ichaza yabona njengoba ngaze sikushaye futhi angimisele ukuthi sikushaye kodwa mawuqamba manje ngizokushaya mina ngihambe ngiyoboshwa yes ngihambe ngiyoboshwa ngibheyile ngiphume ngiphinde ngishaye futhi wena khuluma abantu ukuthi baskema kanjani umuntu ubefika kimi kanje uthi mhlambe ube ekubone kuphi TikTok noma ku Facebook. Okay
umuntu befika kimi kanje ngibona eTikTok athi mhlawumbe ubedinga usizo yakhuluma kakhulu phela business nje ufuna uphakamisa business afuna izinto zokuphakama Yeah. ngitshela ngithi akahlakanisa imali ethile mana uyithatha unazo lezi zinto wena noma unazo uyamscam khuluma lento eyiqiniso angizwa nginazo ke Uyithatha. bakhona abantu wena ngibuza ngawe khohlwa abantu wena wena unako unazo yini lezi zinto othi izinto unazo? othi unazo zokuphakamisela abantu umsebenzi yebo nginazo phela uyithatha ngayithola emuva Marisburg wayithola iMaritzburg uyithola kubani ukunda baloyi hayi bo wena muye namuphi shuthi wena mana wena musuphika ukuthi uskema abantu lento othi unayo ayikho wena Xhaphaza inyanga. ngeke uswele airtime uthi ngeke uyinyanga uswele airtime uthi umelaphi ngeke uswele airtime uthi uyakweleta ngeke ugqokela bophaqalaba uthi uyinyanga ukuthi isikhathi sokugqokwe inyanga sinjalo ngeke uhambe ngenyawo unayo imoto suka unayo umusi cha mina sengitholile uhlala endlini ngabona le ndlu ahlala kuyona umbhedla lalokona amasimba qhubeka ke mase uba scammer bese wenze njalo ngenzela ukuthi ngane njalo njengoba ku December lapha bazomscammer inkinga yenaniswa ayinizwa masintshela ukuthi into ethiwa imali eshayo ikanyizwa qhubeka yes umuntu usothi nefikele ke bafika she inkanyiso mesayahamba lento kusuke ngimnike yona ngimtshela ukuthi izofika ayisebenzise kanjani umuntu mefika lapha nabe nenkinga ukuthi lento le ayisakwazi ukuthi manje isebenze oh ngiyathanda ngoba uyachaza ukuthi uma sefika lapho umnikile uba nenkinga yokuthi ayisakwazi ukusebenza lento ya manje usented asadlula imonto bafowethu ayisabafuni ya uma ngabe ke sebuya umuntu bese kuba njani umzama kangaka umuntu kanti wena Usaqamba amanga yazi. waqambelana amanga Uyazi uqamba amanga lona? ngoba wena uFacebook lo dealer nawo wena uthi ungene page ka Ghost wasuwe page ka Ghost wathi wena udla imali nami yipi le account oyisebenzisa othi wena imali zingena kumina uCapitec njengoba bengifonela abantu manje ngalabo 5000 wakho sengifonela abantu aba6 bathi baba sicela ufake 5000 osinike iaccount yeyigubhu za 5000 iyona le ngifuna ukuyazi ke asifuna ukuyazi ukuthi uba scammer kanjani abantu wena uthi abafaki imali ngoba umuntu umelasho mina noma seGold eseCape Town ngile imoto eyikhipha abantu mina zibalande zibalethe ekhaya imali uyikhipha phambi kwami umuntu ayifaka imali ebank ngoba sibalekele yona lento leyenzayo qhubeka baba uthi uchaza imali umuntu akababa kayifaki mina ufika nayo straight esikolweni pho le othi wena Uthe wena ka Ghost nje. leyo bekuyilento nje kade ishow uGhost athi bese efonini yakhe oh nezwela ama South Africa ubenjani bekuyini ukhuluma le ifoni yakhe kade iphethe kayisikade la phone Yeah. so kade khona ifoni iphethe nama pop up ema notification bese kweyakhe kweyakhe ifoni hayi ukuthi mangani uthe uze wathi le phone encane kangaka ifoni ebheda kanje kodwa elosesicela noma bekungabonakali bekulokhu kwedlula besebenzise yakhe shuthi lezi imali ade ingena besuke iqhamuka beqhamuka play imali ade iveza kuthiwa ama pop up asefonini akuyena okay Oh. okay siyaphinga lobo ya bufakazi okay masuqhubeka ke nokuba robha bese kwenzekala kanjani ke bese yabuya umuntu mayesebuya into yakhe ingasenzeki iphinsela back imali yakhe malini imali enkulu osukuwa irobha umuntu khuluma iqiniso bazofela abantu la abantu imali enkulu osukuwa irobha umuntu malini hayi mina la ngasebenza 100,000 Yes, imali mfana. Hayibo. 100,000 owenzayo wakuphi indawo lo muntu hey shuthi ngapha ufisi namabondo lapha mana wawenzani 100,000 mase kunikile wawunobani kuwona noma wawuwedwa noma khona unabo ngikade kusebenza so ngakhathi ngisebenza ku 100 lo ngazama ukuinvesta kuona kulezo lezo ma production ukuze kuma production imaphi lawo ma production laba abashuthayo ubani shuthile ubani wayiinvesta kuye For financial. phakamisizwe bezwa abantu Hayi. yabona lento yenza ukukhatha abantu uzowazi ukuthi abantu mawusuba nobhile futhi abanye enye ophinde wabascama yona 100,000 enye malini bekuyileyo engaphansi ke 90 kuyaphansi malini oh hayi jwale kuba u2000 sondela kancane washayisa imoto thola 100,000 o 50,000
lo ku-pop up owakho kodwa ilo se-pop up efoni shuthi wena uwazi efonini yakho noma efonini kaGhost le kuthiwa siwudla u50,000 awudla nami nale nama-pop up o5000 noma beyigubhu no8000 bafethu niyayizwela ihlungu lethu bafethu niyayizwela ikuhlungu lethu ngivuke ekseni kakhulu mina ngafonela uDlamini ngathi ngicela kulandwa amakhamera kulandwa yonke into ngoba uGhost angiyazi lento ayenzile siyacela iqiniso simfonelile uthe kusasa uzobe sebuyile eMpumalanga sofuna isikhathi ke abone kufuna yena okay nabo bawu954 manje Awusebe 954. Ngifuna lena uGhost ashayele umuntu wakhe abatshotshelana ama products mina ngikazi ngamtshotshela uDlamini uneyimpiso ngineyimpiso uDlamini unechemist yakhe siphilela impilo yethu akekho ngeke uzuze kuthiwa ngidayisa impiso kaDlamini mina noma sengiscam uDlamini mina ukube nebetholela isiscam sakhe befunela athi live ashade bafethu sengiyalungisa nanga umuntu oqola abantu bami singena kanjani thina ya into kufanele siyenze eDlamini kufanele sithole ngoba uyabona ukuthi lo mfana uyakhomba ukuthi unayo uGhost umnokhile uyabona into ayishoyo kungenzeka ukuthi uqinisile futhi kungenzeka ukuthi uqamba amanga ukabili sifuna iqiniso bese ifuna iqiniso and manje akufuneki wena sikudedede omunye umuntu kade khona kwenzeka yonke lento bekumama uma wakho wakhansela nje bo uGhost ufike wakhuluma noma okay yes but ngicabanga nalokho nisazokhuluma uGhost ufike wakhuluma noma yini ixesha lekhohla memeze lokho ixesha lekhohla noma South Africa manje uGhost ufike wakhuluma noma wathi kumana lo mfana lona kahle wesikhathi eseni wambuza imibuzo engazi usangisiya umuntu omndeni wamthetha uma umntanami wena uyenzile lento uthi scam uGhost epage lakhe awuthi number yama wakho ufuna ukumfonela inamba anginayo wena ubascam kanjani ubascam kwi-chemist yakhe ngiye ekhemist Epagini. ngiye kwi-chemist because ama products lawo abathenga wafika wena ubuye ekhemesi ufika wathenga wathenga uthi wena usebenzisana noGhost ngangifike ngisho nabantu asafela ama products nanga anginawo ama products ngokhipha itikha zaGhost noma bekwenzala sifuna ukuthola lokho ngifika nje ngithele umningi Kunjalo. ebhaliwe izathu esezipostazi ukuthi umuntu lo wathi esebenzisa i-products kaGhost wangasizakala ethi products so akasafoneli mina usafona le number le ekwiscreen that's how ubaba uGhost wakwazi wena ufana nomuntu wena othenga iproduct ophusha uGhost odingaza uGhost uthi nawe uyamphusha oba nawe wena ama price akho wona owenzayo injalo phela tosho wena uyekhemesi uthenga imbiza kaDlamini ngiyalinganisa ngo150 ufika noyibisa u250 une profit oyenzayo wena awuhlukile nithi uIFA wena shuthi kuyakhomba ukuthi wena uyiscam awunamuthi wena uyiscam ngeke ngihambe mina kufika umuntu efuna usizo ngihambe ngiye kubhuti lapha ngithi ngeke kwenye inyanga ngithi ngidayisele ama product ngibuye mina ngizonika umuntu shuthi wena lento yakho yokulapha yikho vela yikho wathi wasaku wathi was Awuthawuthwasanga nje wena kuthawuthwasanga nje kubuza wena ubaba uGhost. Mana mawuthwasa yini eqalayo enziwayo mawuzongena nje uzoguqa ethwaseni yini enziwayo mina ngendlela ekwenziwa ngayo kumina yeah ngangena egobongweni ngaphume egobongweni mana ugqoka into enjani mawusegobongweni Kambela namama ezimhlophe kanjani manje ngoba phela ezimhlophe seyilandela kambela namama ngoba mawuguqa kuba ingubo ezibomvu ezibomvu kubophe lapha kube Masoshintsha sofusha ngenisa wena. Usungene eqabeni. Nempangelo udle lezi inkambi indiki indawo mhlawumbe nenzuzo nomluzo uqede lapho uyongena ke manje usungena emcakweni usukade ufake ezimhlophe ubusazogeza uyanqwamba ngeimbuzi ebomvu nemhlophe uthatha lento esho ukambela namama ubani awugomela wakho simazi kwalokho gomela wakho ukunda balo windoda nomuntu esifazane yizo zonke izicam lezi eziskema South Africa yizo zonke izicam lezi eziskema badla amagobongo mesithi bayinyanga into ngicebe ba South Africa sizothi ukukhatha kancane ngoba angisifuni ukuthi kusasa efike ethi lo wena usindele mina wena ubuzophela induku
uyabona uDlamini ngendlela ade edinwe ngayo usindelwe mina ukuthi ubuzophela nami vele bengihalela inkinga amakhamera futhi kube kuthiwa amakhamera wekho ngabe uphelile induku nakube kuthiwa utholakale nje sekulethanyana beso minority bengicela ukuxolisa kwisizwe sase-South Africa ungaxolisi kusona kuphela ngicela ukuxolisa kuba uDlamini inkosi labendlana afana ungena bona bathi nganikezwe zonke zonke besasho kusika nehlobo uyazazi nezibongo zami njalo ngaxolisa inhlonipho yami bekuyisimo senhloso adenze mina uyaxolisa mina siyanawe epolice station siyofuna i-advice lapha epolice station ukuthi senzeka ayingeke phela kanje siyanawe epolice station uyaxolisa ngendlela oxolisa ngayo but we going to the police station nawe siyafika lapha siyalibika udaba sicela i-advice emaphoyiseni ukuthi into enjengale ihendlishwa kanjani ngoba yonke into kufuneka silandele ngomthetho njengoba mina ngiwumuntu owumlandeli futhi ngiyi-MK kucace lokho mina ngikwi-MK ngiyi-MK angifuni ukwenza into ezokwenza ukuthi ihlazi i-MK ngoba into engiyenzayo izo affect i-MK whether iya-affect noma iyayinyusa negama lami nendawo yakwaNongoma nesithunzi sakwaNongoma yonke into so South Africa angifuni ukwenza into engizoyisola ngakusasa wena ubudeserve induku wena Dlamini ngiyayibonga nje lento esho mfethu mina ngifonele ngisho komthwalo lo ngifonela abantu bakomthwalo la ngizalwa khona ngifonelwe kwaze kwasa bafowethu yabo ngumholi mina ngiphethe abantu yabo umholi ngiphethe abantu abayazi abantu ukuthi uhlalo wenkathi fonele ngisho office fonele bona bonke abantu abangithandayo ukuthi mina ngathi Dlamini ngithi ngudokotela ngisikema abantu ngawe ndoda usibulele mfana hayi asambeni bafowethu South Africa sihamba manje mina ngeke Dlamini iphele kanje mina ngifuni iphele kanje sihamba manje se police station masifika eGG lapha masifika e police station siyalibeka udaba e police station bazosicheckela ukuthi umthetho uthini